enti o say Kennedy akompre ko Japan say ye wie no say court no bo anase ka 50,000 500 million and also catch anase say any court no say 50,000 no Kennedy Japan fanya we wonpe ombe court ni nya kana wa bo anase no Kennedy Japan 50,000 wonpe na emumu no wo jai anase e mo no nyame ejuma na wodi enkofo wa form sase enkofo wa blackmail omo etimi ko kam wo video ho mama sase wa ama wa enkofo wa jejo omo sase o trasako big men na wa jejo omo sase o trasako ni islegona enya asem ketwa enkofo wa blackmail omo okro wi mu oja no emanyame ene na ne conscience emanyame say utimi ye expose na bia wa flow jama catching so jam piska kakraba na menyu de ni mfrim na o jama enya na ade aba ne obenya sika na aba ne de na watwa ne de afrim nyame ene ehwe ye nyina ene de ye wunua o entu betena se defend say anas edwuma pa no ye no ene de ye obi entu defend anas edwuma pa no ye no obedi ono Kennedy Japan atem na so one day beto no enka wunya na nka Kennedy Japan ho a enka wa bejew anas enka Kennedy Japan anka wa beka bia ma nyame wo ho ehwe ye nyina what I say, akwese madam fu bia de bia me example. Or say Kevin Taylor boy duma pa. Kevin Taylor the journalist be no chen Kevin Taylor. And one day Kevin Taylor did the Archbishop Duncan Williams atem. After no afre me one no afre me. Les am says Kevin Taylor ka be bonekunu obe bre papa jam to boa omre obenyina chepa. Ene do did the Archbishop Duncan Williams atem na say or criticizing the ene wo ka so bebre. Our biggest problem in this country is not bribery and corruption. It's hypocrisy, dishonesty, and lies. Aya kwame de ye. Benya to na dia nipa na nya correct. Say ye kodi asem na akọ a. Omo say hey judges na ebo adwuma. Say anko ye omo say hey judges na corrupt. Sarakatema. Enti nukure ni kure imu. The people capitalize on the ignorance of the people. And Tinkofo be free say we how we nobody is fighting for this country and in my personal interest. And then obi timi kasa owi ose to abama John Mahama. Obi timi kasa owi ose to abama Nana Akufo-Addo. And to one kasa no nyame ama wadwene ntimi nyusu ne kakra. Kennedy Japan say victory no ye omo anas edi omo wu nyina. Kofo bebre omo ni magu aso ma fa rewo anas omo o see judge bi one is pesos will be work at my din quarasem and quartasem. A yet dang ana anas any judges in us, my men am a transam. Nanny Pamians, I share a friend saying, O Modinia may draw money my bed now. Nami huni pacrono cry, your friend anas. No money dear than say judges and quartasem say the Bernam dear. So unfortunate side judge in the world, quartias and can be sampa. Oh, and no Kennedy Japan, someone more Kenyana, no crack. Enya fe what I say I brand about one or cast I say the whole Ghana presidential staff be or see the whole Ghana and answer me or not so bigma yeah support no I'm so me I don't have a problem with them me do can be my dinamero and check and anas DBD on one boss or your friend do boy I feel there or catch them say anas your blackmail and you make to kobe woo obe wu we go bibo pon to akuno eye am say hey opua fa nkwata sem free okono a office nyame to akurase onwu bia ya jimie no munyina mo ye corrupt e fa nkofo fofo de o say ye e fa du boan na o sori a ye boss a o hye na so mo aduane di wo presidency one day o say ye na asenye ku bi anye correct ye Kennedy Japan o wi ni wie no Kennedy Japan ema ne yere eye bunabunu nkwan banku ne fatiri dechi aduane o mu di ye ne wan a omo no mo ye ho na enya asem keto de akosi nya ntechi ni omo anasa ye omo sa omo tia so mu nyina ekoto party kese ma no e ma omo e woni fie mu me enko Kennedy Japan na sanya Kennedy Japan e ka saben e di partout of judges of reputable standards awo gu omo ni ma se asai omo and ko si nya ntechi o jira court for sin judge no Kennedy Japan dia e onu mo ko si nya ntechi dia na we say the papa ni esi aja say no bo Kennedy Japan o baby anya Ghana ha and guys say you open be a demand na Ghana for mutie anas well wrong na Ghana for
say you can the soul more. And because they say go back to Ghana. Yes. Obi an go president. Yeah. Victory. A man who go wow. Nice one. The victory. And the Japan is celebrating the victory over Anas Arimiya Anas. Yes, Yanko Yanim Ewa, Jana Nodi, and Yasan Kutu Asara Katima. Yes, me pacho Ora Ora Mamenkwa. Now Daddy Fred is so be found. Me and Daddy Fred Kakra. Presided over by Rick Ba, has officially dismissed a defamatory case filed by Anas Arimiya Anas against Kennedy Japan, amounting he was seeking 25 million Ghana cedis. Na court na say asem na Anas Arimiya Anas de buy no eni enyina so bia e meritless enti court no abagu samubekaya Anas Arimiya Anas a so yansem troni wo Ghana e kwan a amanfo bi wo de omo fa so mo kai kwasi na ntachi ene omo maka nsem no jese enyama bebre na ba bonten ena Canada Japan it's okay ene ono se be who watches the watchman ena wo ye ena ono so be expose Anas se Ghana fonhwe Anas kwan ya ofa so eye nadwuma se aka sensam troni na wo ye wadwuma enye se ukotrapo obi ukosum obi fidie se gisika na nipa no ko gisika wi a wa ba bonte ya beka se oh nipa no kra ye corrupt nipa no kra ji usika nipa na ye se nipa ye se eno sa asem we da bi e ka ho asem sa wo ye nsam troni a nya se ukotete wo dan mu ana ukotete mpoma bi achi na wo disika koma wo bi se wanye na nipa ne chi a wodi video wa show hun secret bi na wa record nipa no na wa gu nipa na nim ase saadie ma we ni amatantan we na na ebo hu dawro se enya nipa Anas aye judges bebre kura yare wo ho ebinum kura adwuma sey nipa bebre bre as a result of that sesi ame na o kasei sa ade a wo de baaye efa kwasi na ntachi so tifie sei na adwuma abono arekosem bebre na ebaaye sa Anas hwan ni ma na wo de baaye no amanfo mu nyima boy say Ghana kura blasters ntimi kura nko ani mu kura bi we company for be anima se mu nyina mu di ho dance and the gentleman here what they have gone through Anas's humiliation in this country. Nobody, no citizen of this country to go through like that. I tell you today, the 50,000, I don't need it. I give it to him, but he should leave with his conscience.